Nova tema hrvatsko-američke zavjere i konspiracije protiv NATO-a i EU. Hrvatska vojska ne može nijedan grad debila, kretena, retardiranih preseliti u neku drugu županiju ili drugi okrug. Hrvatska vojska nije u stanju ni meni kupit kuću izvan grada. Hrvatska vojska ima proračun par milijardi godišnje, ne može mi dati 100.000 evra da si kupim kuću izvan grada. Hrvatska vojska i policija uporno vode grad retardiranih, dok god cijeli NATO i Amerika ne probadnu. Hrvatska vojska bi rađe podržavala urotu cijelog Balkana protiv NATO saveza nego zatvorila taj grad u Zagvor. Hrvatska vojska pomaže svakoj bandi od Vardara do Triglava. Hrvatska vojska surađuje s Kinezima, Rusima, dok surađuje s NATO-om. Hrvatska vojska s Amerikom surađuje s Rusijom, Kinom, Indijom, Srbijom, Bosnom, sve što vodi urotu protiv NATO. Hrvatska vojska je možda najgore američke organizacije, najgora organizacija Amerike, najgore američke postrojbe što su ikad postojale. Hrvatska vojska je najgori djelatnici USA, najgori američki bataljuni koji su ikad postojali u Evropi, koji vode urotu protiv cijelog NATO-a i EU i to već 13 godina.